rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula. Afrika Wa Vulavula. Bothete mina ni vona ku ta tika shem ni vona swi ta tika hi mhaka ku swa timali swi ta hlupha swinene ku ta va kha ku hluphekiwa swinene hi ku swilo swi ta va kha swi durha and then swilo leswiwa swi ta tikisela ngopfu vanhu lava nga ri ku na mali vanhu lava nga ri ku tirheni vo nga ta tikeliwa swinene hi ta tikeliwa Xikongomelo a hi nduma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka. Afrika Wa Vulavula. Namuntlha siku ra vunkombo ra n'hweti leyi ya Sunguti lembe ra 2022 ni khalanga pet Mathebula n'wana risimato wa jimo xitlhango wa xingiritano wa xicacana makunelo wa ndandhazi na ku rhamba mingixiro vukelana lone FM ku va hi famba swin'we ka nhlekani lowu ka nakona ku Afrika Wa Vulavula anu leri muhumelerisi tinyiko Morgan Xivambo famba swin'we ku fika le ka hafu ku bela awara liya ya 13 n'wana risimato wa jimo xitlhango wa xingiritano wa xicacana makunelo wa ndandhazi kwalamuka ku miningisela mirikola Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na uyikuma ku audio streaming yamukela lona fm.co.za ay famba swin'we mingisero wamukela lona FM kana kona ko Afrika Wa Vulavula nhlekani la Rotterdam hlayisekile oko hayi hlayisekile akhensa swinene hi ndlela yoyole namuntlha kana kona ko Afrika Wa Vulavula hi ta va hi kha hi languta ka timhaka ta ku hambanahambana mi ta tsundzuka ku na nkulukumba loyi a hehliwaka hikuva a ya faya mafestere ya muako wa khoto ya vumbiwa a ye khoto namuntlha naswona nandzu wa ku hundziseriwe mahlweni ka n'hweti leya nyenyankulu ku va ku vulavisisi bya haya emahlweni u ta tama a ha ri khotsweni kambe ke leswi hlamarisaka kumbe swi vilerisaka i timhaka ta leswaku nkulukumba loyi ku va a ri handle hi parole andhaka loko a voniwe nandzu wa ku dlaya se hi malembe ndzhaku ku halaka ka 2010 kambe ke sweswiwani le handle hi parole se swi nga hetelela swi va swin'wana swa leswi swi nga heta kuma swi tlhontlhe xiyimo xa yena ku ya emahlweni mayelana na timhaka toleto kasi ke yin'wana ya timhaka leti nga bulaka ka n'we vaseketeri va vandla ra African National Congress va ri ku na xifundatsongo xa Vhembe xi teke xiboho xa ku va xi yirisa ku va matsalani general wa ANC la nga yimisiwa ra voho na ku va fike njhani ka xiboho xolexo hi ndlela yoleyo tanihi vaseketeri mi nga hi byela kahlekahle mi le ku voneni ka yini n'we ka vandla ra n'we hikokwalaho ka yini ku fanele ku nga va matsalani general la nga yimisiwa ntirhweni a tikuma a ha ri ku ntirhweni kuve miri i yimisiwile entirhweni na ku mi langutela yini ka mbulavulo wa president eka timhaka ta January 8 statement ka siku ra mundzuku lowu mi nga ta wu twa thwini kwala ka mugana lona FM mbulavulo wolowo kambe xivutiso i ku n'we tanihi vaseketeri n'we tanihi swirho mi langutela ku vona yini ka ntirho wo muxaka wolowo van'wana va le ku ndhundhuzeleni president ka ku va va hume eka ntirho civic center timhaka ta ku va ku ri na nxungeto wa ku ongeti milawu ya timhaka ta COVID-19 a yi landzeleriwangi va ku maendlelo yalawo ya kahle swinene ya kombisa vurhangeri ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku lwisana na timhaka ta ku hangalaka ka xitsongwatsonga xa COVID-19 ngopfungopfu loko sukiri ka nxangu yintshwa ya Omicron hi ndlela yoleyo se a ku rhamba mingisero ma tisa vonelo ra wehe eka 015 kumbe tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za kandziyisa rito ka 071 sweswi ta endla leswaku hi kota ku twa n'wangulo wa wehe ndlela leyo kasi yin'wana mhaka hi leyi nga bula hi yo tolo ya timhaka ta ku vana ku vuriwa leswaku tincece ku nga ri tincece tindlu ku nga ri tindlu kambe vana lava va ha ri ku vantsongo va le ku vonakeni ka tindhawu to tala muyingiseri i tshayi yin'wana kambe swi endla leswaku vanhu vo tala va tisa matlhelo ya voho un'wana na un'wana kha nyika tindhawu hi ku hambanahambana ku va le ku voniweni va kha va tinghenisa ngopfu ka timhaka ta swipyopyi hi ndlela leyi ngopfungopfu byala va ri byala byi kumeka kolova hi ndlela yoleyo eka vana se ke i mhaka leyi ngete hi lava ku yisa mahlweni na n'we mi nyika nkarhi wa ku va mi vulavula ntsundzuka tolo ni vulavule na hi timhaka ta leswaku hi fika njhani ka xiyimo xa ku mhani na papa va tikuma va kha va tirha le vana va kha va tshama halaya un'wana muyingiseri rhumele tweet a ku khalanga mhaka yeleyo yi vangiwa hi timhaka ta ku va kha ku rindaniwa ku mani a nga yi a ya endla yini kwihi a hi mhaka ngopfu ya ku i xiyimo lexi xi nga xiswona hi ndlela yaleyo se i timhaka leti 015 tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela leyi swi ta endla leswaku hi kota ku twa tlhelo ra n'wina ra timhaka hi ndlela leyo kumbe mi kandziyisa
2659860 ku ya emahlweni hi ta kota ku va hi twa ku mi ri yini n'we hi timhaka leti mi nga va ku mi ri na tona ravuntlhanu leriwani wo sungula vayingiseri hi loyi i nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Aye papa hi pfukeni mo tlhamutlhamunyana mi twalela kule loko mo tlakusanyana rito swi ta olovisa lava nga le ku mi yingisereni vutomini. Thank you. Inkomu. Mina na ku nghenelela ka leya Tsotsi ma. Ncenga ku milawu ya tiko ra hina loko swi fika ka Tsotsi ri lenient ngopfu. A hi vulavuleni hi makumele ya ti-license ta Tsotsi. Mi ta fika mi discover ku ri government swi olovile ku kuma license ya Tsotsi and it doesn't matter ku ri xi vekiwa ku ve mo jikajika ka tindhawu leti nga kona emakaya na hambi ku ri eswilungwini mi ta fika mi kuma tavern yi tshame xikarhi ka switambi a hi ngo hi le kaya yi tshame xikarhi ka switambi yi bahuwa vusiku hinkwabyo yi tshame a xikarhi hi le lokixini yi tshame xikarhi ka mimiti ya vanhu the same thing yi tshame kusuhani ka xikolo but loko u ya ka nawu wa yona yi ku byela ku a swi fanelanga swi va hi ndlela yaleyo. Xivutiso ku hi fika njhani la ka ku munhu a nyikiwa layisense ya ku va na tavern kumbe ya ku xavisa switsotsi yi fika yi tshama kusuhani na xikolo kumbe yi tshama a xikarhi ka mimiti. Kumbe xana xivutiso ku nga va ku himpela va na tona tilayisense leti ke hi ku kumbe vo va hava na tona tilayisense leti? Vo tala va na tona. I kona that is why ku hi fika njhani ka ku munhu a ze a hi kuma layisense mara loko i langutisa ndhawu leyi xi nga tshama ka yona xilo xexo Dr. A swi nga fanelangi ku a yi kuma. December ni ve na nkateko a ni munhu wa ku nwa at all wa ku jikajika Dr. nyani a kuma ku vana vatsongo mani i vanhwanyani vafana va tifanela nga ku va bombo loko i langutisa nkarhi ni ti vutisa ku n'wana loyi loko ku ve ni i ti-31 i 2 ya navusiku i khome bodlele ra byala vatswari va yena va ri i le kwihi nkarhi lowu. So na hina vatswari hi ku hi nga ku matimba va na wona ku tlula hina nawu hina wa tiko leri the constitution hi ndlela leyi hi swi tirhisa ku yona ku yi njhani board immediately take away matimba a henhla ka mutswari. Hikuva vatswari ve le ku kuriseni vana va vona ku nga ri na xiphiqo se matimba lama ya nga tekiwa hi wani. That you know ku kurisa n'wana a hi ku n'wi nyika xa n'wanchumu. Yes. I ku loko a hambuka ndleleni no kota ku n'wi vuyisa kona. Yes. Swi simple ku fika kwihi ka mina na n'wina ta ntwana ku byela n'wana wa ka makhelwani a hi ngo hi mina na n'wina mi le ti-F n'wina ma swi vona ku n'wana wa ka makhelwani a nga ndzi swona. Vatswari va yena va kona lexi mina wona matimba ya ku mi nga n'wi khola inch order n'wana wa ka makhelwani ku ve vatswari va yena va za va n'wi siya hi mhaka ya yini? A hi ngo a hi pfumeleni ku swiyimo swa mintirho hina vana va fambile va le xilungwini mani na bava va tirha va le xilungwini except leswin'wanyana ivi hi fika ka that stage xa ku Godfred n'wina ma swi vona ku hayi mani na ka makhelwani i nghena huma namuntlha hi leswi ku nghenisiwa swin'wana na swin'wana mi ka ingaku mi na wona n'wina matimba tanihi mutswari a mutini wa n'wina wa ku n'wi vitana n'wana wa ka makhelwani mi n'wi byela. Let me tell you something lexi nga humelela i December hi November. Mina ntirho wa mina i ku jikajika a province na Limpopo. Ntirho wa mina ku endla yini? I ku jikajika ku famba. Yes. Leti mbalele swi ta mina kahle mi ri ntirhweni tablet se a va hetini ku tala vana va xikolo xin'wanani mani I think xi nga va xi ri na 12-13 years xa mina xi na chomi ya xona
swi hlangana na vanhwanyana van'wanyana. So the intention ku ri a va fanele va hlangana the way a swi ri so mina ni yo yima nkhigetele movha. So swi vulavula hi mhaka ya ku xin'wana xi teke boyfriend ya xin'wana se va ta xiba lexiya xa ku tekeriwa boyfriend lava ku hi fika ka xiteji lexiya xa ku hi na wona matimba na ni tele ko swi heta ku vulavula mina no ku yingiseleni that much a ni tinga ku leswi a ni mbarise swona na ku vulavula swona swi nga vulavulelangi laha ni ri kona loko swi heta ni hlamula lexiya xin'wanyana ni ku sesi ku njhani xi ku ni pfukile njhani ni ku ni pfukile wa swi tiva boyfriend i yini na xi ku ni nga pfuki i ni vutisa sweswo a wu n'wana wa mina na wena langutisa ta wena a ni n'wana wa wena ya a ni n'wana wa wena a laha zangi ni nga mahlweni no vheta ni ti langutisa ni swi tiva ku himpela a ni n'wana wa yena un'wana na un'wanyana botpet loko a lava ku kota ku tirha i mfumo wu hi nyikaku matimba mina na n'wina loko hi kula botpet vatswari va hina ni one thing for sure a va nga ri kona kusuhana na hina but va machuvani va hina a va ri na matimba ya ku hi khola hi nxota mina na mitwa sweswo lexi xi ni hetaku matimba na tolo ni vurile na loko vayingiseri ku hi fika njhani ka xiyimo lexi xa ku malembe ndzhaku loko va ya ku ntirhweni a khimbini a va siya vavasati va vona a kaya ani mindyangu a yi ya mahlweni yi kula yi hlayisiwa hi kula va papa va kha va tirha joni va vuya sweswo sweswiwani ku tele leswiya swa ku vatswari va ya ku tirheni a joni ku fana na xikombiso xi mi nga xi nyika muku makhelwani sweswiya se lexi xi ni vilerisaka hi fika njhani ka xiyimo xa ku vatswari hi vumbirhi ka vona va ya ku tirheni a joni va siya vana hikokwalaho va lava ku kuriseriwa hi mani vona vana lava hikokwalaho ka yini kwala va nge le ku hluphekeni kona kwala va nga ko va nga fambaka kona na vana va vona ni nga swi veka hi ndlela leyi mali leyi va yi kumaka a xilungwini kumbe ndhawu ivile a hi vulavuleni ngopfu hi ndhawu hi nga vulavuli mali yes mi kuma ku a yi pfumeli ku palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula 015-297-1855 kuna un'wana mingiseri 25 ntsena pela wara ya 12 nhlakani mi amukelele ka munghana lone hi njhani bukhet sesi wa mina hi pfukile hi ngo vona okile mbulavulela na Judith wa kuma ala nkonko ka manyise enkomo sesi wa mina mina ku vulavula hi timhaka ta vatswari va ku tirha exilungwini va ri two yes sometimes u kuma ku va hola ni ri mali liyana ni ri u kuma ku se va yi rhumela kaya mali liyana instead ya ku va rhumela mali liya kaya why va nga teki mali liya va hakela rent u kuma ku maybe va hakela one room then va tshama na vana lavaya then lo va tela ka room leyi n'wanyana swakudya leswi va dyaka swoho va dya na vana lavaya sometimes u kuma ku maybe excuse ntsena njhe va le ka dina lava swi lava ku va teka vana va voho va tshama na vo joni tirhisa xikhale ma swi vona yale mi taku na yona i ntiyiso ku va ri mali leyi va yi tirhaka yitsongo se loko yi ri yitsongo swi vulaka ku yini swi vulaka ku yi ri yitsongo yi te taniya loko vo kuma tirumu timbirhi ematshan'weni ya rumu yin'we va nga tshama na vana va vona va nga tshama na vana va voho hi mhaka ku ri a ni ri sometimes u kuma ku munhu u fika a ku ixime a ni na mali ni rhumela mali kaya hala ni yi dyala so swakudya leswi dyaka swona mali leyi u yi rhumelaka wa u nga yi teki u yi hakela room ya yi one or two ya to ya yi one extra one then u tlela vana va tlela hala then yi tlela ni mi twelisesi wa mina ni khensile swinene nkarhi wa n'wena khensile bukhet no sungula ka munghana lonene hayi lembe leri kahle ka n'wina leri ha mi amukela sesi wa mina a khensa inkomo sesi wa mina 015-297-1855 lowu wani u tivitana Mawisa the Great ne i ri botpet kahle mhaka yo vatswari va siyana ekaya vusweti hi byona na byo vusweti hi byona na byi vona kambe mantaka mingiseri loyi nga siya ka nkulukumba Ludere inhlekani mi amukeleli ka munghana lone hi njhani hi pfukeli boto wa mina mina ni loko vulavula hi leyiwani ya hina vatswari loko siya vana emakaya hikokwalaho ka mi vekisa sweswo na swa ku hina mi siye n'wana n'we
okay a hi mi tweneni buti okay swin'wanyana a ho swi lava ku hi va siya makaya i xiyimo okay xa leswi South Africa yi nga yimisa xiswona masiku lawa yes mali ya munhu wun'we a ya ha swi koti ku hlayisa ndyangu hinkwawo helelini yi lava vanhu va va kha va tirha va ri vambirhi yes mina ni kumeka hala Gauteng mani va ka hina va tirhela Limpopo yes lava tirhela kona a swi koteki va tshama na vanhu va tirha va kha va tshama kolomo na mina ni tirha ku hala ni kha ni tshama kolomo ni nyikeni xifaniso lexiwani buti wa mina ni hambi mo ka mi nga vuli hi ku kongomisa ndhawu leyi va tirha kona a ho nyika xikombiso a hi nge n'wina mi tirha a Germiston mani va tirha a Giyani yanani mahlweni alright laha va tirhelaka kona a ku pfumeleliwi ku va tshama na vanhu mxani family leswi nga yimisa xiswona o va nyikiwe na ku tshama hi sweswo okay masivona so vana kaya swi hlupheke na swi tiva a ku na ndlela yin'wana leyi nga ta yi endla ku ri vana va kumeka va ri right kambe a swi koteki ku a hi nge va tirha Giyani a mi koti ku va na yindlu Giyani ani a swi koteki ku mi kuma ku va tirha a Giyani ivi mi va na muti ka Thomo hikwalaho kusuhi mi va na xitandi ka Thomo ivi loko ku ri ku va ya ntirhweni va siya va lava munhu wo sala na vana ku nga va ku mitirhi mara va pfa va ya kaya hi swin'wana leswi ya ko kwalaha ni nga sunguleni leti hikuva hi leswi South Africa yi nga yimisa xiswona masiku lama yes a swa ha hi pfumeleli kahle ku ri mali yi kumeka yi kha yi ya hala na hala i mhaka ya mali kahle kahle yi nga na yona hi tirhela vona vo vana va lava leswi hi swi endlaka swona kambe la swi fika ku swi tika kona hikwalaho ka ku loko mi tirhela vo vana lavawani ivi swi nga khathaleki ku va le ku hanyiseni ku yini ma swi vona na swo swi tlhe swi mi tlhelerisela ndzhaku swi vula ku a ku nga vi na ku antswa ku ya mahlweni yo problem ya ko yaleyo so xiyimo xo olova lexi xiyimo xo tika swinene ku ni le ku ringeteni ku hleketa ku loko no va ni ri hileswaku hi ku ya hi ntumbuluko na maendlelo ya swilo i ku loko ko va kun'wana na kun'wana la n'wansati a tirhaku kona hi la muti wa n'wi wu fana ku wu va kona mara sweswi hina hi boka va hi ya hlangana a kaya hi boka va hi hlangana a kaya hi mhaka ku ri leyi va nga kona a ku pfumeleliwi family mina halawani yes ni tirha swi nga kota vanhu va lavela ndhawu mara vana va prefera ku tshama la ku nga na mhani everyday yes mhani va kota ku vuya kaya hi ti-Friday kambe loko ku ri ku va kota ku ya kaya hi ti-Fridays ivi va tlhela hi Monday loko mo va mi ri na mutirhi a va monitora na vo va pfa va ya swa olova ku va kurisa kahle vanhu lava nga kula kahle a swi fani na loko ku va ku pfulelekini swona a ko pfuleleka hi ndlela yona yaleyo ku ri va kota ku ti endlela xin'wana na xin'wana kumbe va endleriwa loko va ri kaya va kona vanhu lava va tlhogomelaka a swi fani loko ku ri mina na mana vona ya na mi twisisa na mi twisisa vutomi wa mina na khensa swinene tlhelo ra rin'wana mi nga ta na rona vutomi wa mina na khensa swinene ani no khensa mina vutomi inkomu vutomi wa mina 015297185 ani langutela ku bula na tatana Ludere kambe swi tikomba swi kha swi nga se tshamiseka ku ni bula na vona mani hi pfa hi twa van'wana ku va ri yini 015297185 kabula mavonelo yi nge fani kambe ke mhaka yikulu i ku hi pfunana ku ya hetelela hi aka rixaka leri ri nga ta kota ku va na vumunduku loko vana va hina va kha va onhaka va ha ri vantsongo a ka ha ri na laha ya kona tanihi vumunduku bya hina vumunduku bya hina byi ta va byi xiphiqo xa hina xikwalano ka ku a ho lava ku nghenelela ngopfu ka timhaka ta vanhu i mhaka yaleyo ya ku ri vumunduku bya hina byi le ka vana va hina loko vana va hina va lahleka swi vula ku vumunduku byi lahlekile khale a mi ta twa munhu loko mi n'wi vutisa mi ku i nga dokodela mani i nga magistrate mani i nga yini swi vula ka n'wa va tikota va ta mi byela ka hina a ku ri vuswetini bya le makumu va endlisa sweswo ivi va kota ku cinca chain ya vusweti liya hi ku dyondza xikolo va humelela va hetelela va fika ka swiyimo swo karhi kambe loko hi tshika vana tidyamu 1 vana i vana va ta ringetela leswi va ringetela leswiya va endla leswiya ivi kusuka kwalano nketani leya vusiwana a mi nga yi tsemi
masvona ketani liya vusiwana mi nge yi tsemi to tshama ku ri vusiwana na vusiwana na vusiwana ti-generation after generation hi ndlela yaleyo ni hleka ni mi amukerile ka munghana lonene ni mi amukerile hayi munhu la xivamba 015-297-1855 a hi ku tumikiselwa wa mina ni teri rito ka 071-265-9860 a hi ku hi la ku bula na nkulukumba ludere va hi pfuna ku twisisanya ku ri kahle ku endleka yini xiboho lexi va nga xi teka tanihi xifundantsongo xa vembe loko swi ta ka timhaka ta khale kumbe ka matsalani general la nga yimisiwa entirhweni loyi a ku vikiwa leswaku a fanele kha vulavula na swirho swa vandla eka yin'wana ya marhavi a vembe kambe na ha swi tivi ku endleke yini hi vona hikuva va hetelele vula nchumu va ri botpet mfumo hi wona wu onhaka tiko hi ku olovisa nawu va ku n'wana a nga tshinyiwi xin'wana va ku vuhosi bya hina bya nyika vanhu tindhawu va endla swiyindlwana timotel kun'we na ti-tavern exikarhi ka switandi kambe mfumo hi hina loko ri ku mfumo hi hina se loko ku ri ku mfumo hi hina swi vula ku hi hina hi fanele tikuma hi kha hi endla mhaka yeleyo ya ku vona ku mfumo walowo wu ndla leswi hina hi lavaka swona se loko ni mi yingiserile mi twa longeti mfumo wu le ku ndleni leswi n'we mi nga laveki swona se xivutiso ku ta va ku ri ku hi fika njhani ka xiyimo xoxolexo 015-297-1855 un'wana mi yingiserile loyi nhlekani khalanga mbuzi va ka ncila olovi aye papa mpfukile hi pfukile papa hi ngovo mpfukile compliment of the new season no na khensa swinene le ka n'wehe hi swona inkompa khalanga ku na mingisi rin'wana ni nga n'wi twa kha timhaka ta yes sweswi laha ni nga tshama koho laha ni nga yima koho ku na xikolo lexi xi nga kusuhani na tavern mara loko ni application ya xikolo lexiya I mean ya tavern liya yi vuriwe ku it's a eating house mani twa muzne a yi vuriwangi ku i tavern or a bottle store or whatever ku vuriwe it's an eating house and then loko mi cheka map ni vina laki ya ku vona na map wolowo map luwa u kombisa ku xilo lexiya xi fanele xi nga kona laha xa tavern lexiya so I think swikolo leswiwa swi tikuma swi ri akusuhi na ti-tavern swin'wana swa swona hikokwalaho ka ku vanhu lava nga na ti-license letiwani a va nga na ntiyiso ku va lava ku endla mabusiness ya mhlomo so mfumo wa hina na wona wu fanele wu tlhela wu swi landzelerisa mhaka sweswo ku eating house liya himpela yi eating house loko mo cheka ti-bottle store I mean tindhawu ti-tavern to tala ngopfu ti tala ku eating house lero i ndhawu ya restaurant ya ku dya swakudya a hi ndhawu ya ku chayiwa ridzidziharisi se loko ri ku license yi vula leswi ivi i muako kumbe ndhawu yi endla leswiya ku fanele ku endleka yini no leswi ni nga ni ya xi realize khalanga mfumo wa hina a wu swi koti ku tlhela wu swi landzelerisa sweswo a wu swi koti ku tlhela wu swi landzelerisa ku lava ku cheka ku hi mpela leswi license liya yi nga aplayeriwa ku yi lava ku endla swilo leswi yi endla swona na kumbe se yi endla swilo swa different na so mfumo wa hina lava ishiwaka ti-license teto a fanekele va tlhela va famba va kota ku va endla inspection ya ku cheka ku ndhawu liya leswi va nge te yi lava ku tirha swona hakunene yi tirha swona ke kumbe se yi cinciwile wa swin'wana na ku lava va cincaka va vona yini a va vona sweswo swa ku rilele va vona sweswo swa ku rilele like va swi vona ku a ku fani na khale kuma ku maybe munhu a ka bonchas a swi tiva ka bonchas i ta fika kuma xin'we mavisa mu va swi tiva ku hambi ho tlula nawu wa ku na lomu ku nga endleki loyi a nga ta teka vutihlamuleri hi mhaka yo fana naleyo mavisa na xiphorisa xa hina xi swi koti ku tirha khalanga xiphorisa xa hina loko ni vulavula hi hlangana ni area there's shortage ya maphorisa it's a national issue yaleyo na swi tiva so loko mu ku maphorisa va tirhi a va fanele va endla yini vona maphorisa va khoma lava va famba va languta ti-license maphorisa va fanele va enforcer nawu mina ni twisa ku maybe na vona va na right ya ku a ni va swi kota ku famba va teketela mabyala lomuya va nge byala byi nga xavisiwi ni vona ingaku i right ya vona ku tlhela va cheka ku license liya i khome license ya njhani wo hi vona ivi va tsala ku eating house swakudya swi kwila hi ku ku lova ti-fridge na matafula ku le ku nuweni ku le ku ciniweni ka xibelani mhaka ku yeleyo so mhaka liyani i ku ni vulavula sweswi laha ni nga yima koho sweswi ni langutana na swikolo leswi nga lo khigelana na tavern
liya a yi fanekele yi va yi ri eating house a ya ha ri eating house namuntlha sweswi hi vulavulaka ya ni mi twile boti wa mina khensile kumbexani loko hi kha hi vulavula hi kutani lava mangula ku 015 ni khensile swinene na tlhelo ra tilangsese ku kavula xiphiqo xikulu ku tala ku va sweswo swa tilangsese kahle ti huma njhani tilangsese leti ta ku ti pfumelela vanhu ku va va endla leswi ka tindhawu leti kumbexana ti nga fanelangi hi ndlela yaleyo i nhlekani mi amukerile ka munghana lonene podcast minjhani epfukini minjhani boti wa mina ni yi basisini na botmugi so mina podcast a ni la vulavula hi leyi ya xiviko nga mi xi vonini xa mbilu luwa wa le palamende podcast yes xiviko lexi ya podcast xi le ku humeseleni ka swilo leswi vanhu vo tala va nga vurileni hi swona ene swo ya kha swi ti kombisa hi switsongo ku ri podcast tiko ra hina ri le ku tekeni ka direction ya ku va yi nga ha ri na vurhangeri na vutihlamuleri ka vanhu lava nyikiwaku ti-responsibility to karhi loko ni languta mbilu luwani na report ya podcast i swilo leswi swi nga na vutihlamuleri bya vanhu ku ri a n'hwetini ku fanele ku building ku fanele ku chekiwa ku ri sprinklers ta tirha fire hose rail yo karhi ya fika or ya khavhara ti-area to karhi hinkwato kambe loko ni vona swiviko leswi ya podcast na vutisa ku report a yi submitiwa ka mani ti-inspection ta ku fanele because i state key point lexi ya podcast leswaku yes swi fanele vuhlayiseki na vutihlamuleri ka swiyimo swo karhi swilo leswi fanele ku tshama swi chekiwa hi vanhu lava va nga tholeriwa swona specifically podcast van'wani veri mingiseri wa mehe van'wani veri xiphiqo lexi hi nga na xona tanihi Afrika-Dzonga hi sweswo swa ku ongeti un'wana na un'wana laha tirhaku a hi nge i occupational health specialist laha i tholeriwe sweswo i va ri n'watipolitiki leri ra ku xin'wana na xin'wana xi famba hi tlhelo ra tipolitiki ematshan'wini ya ku tirheni i languta timhaka ta ku switirha swa tivela ndzilo swi tirha kahle na yini na yini hayi a va languti swona va languta ku branch ya hina yi endlisa ku yini mani yi ta va chairperson mani yi ta va yini sweswo na podcast leswi swi nga ku realize hi swilo swa mfumo i ku hambi wo ta i ri independent u ri service provider loko i fika laha ndzeni swi va tala system leyi yi tala ku tirha ka swilo swa mfumo ya ku mita ivi swi nga ha tikombi na ku independent phakiwa na mpahla ya koho kumbe xana and then u hetelela swi ndlela ku mutirhela mfumo and vatirhela mfumo I'm sorry to say this mara va relaxe ngopfu podcast because a ku na accountability so leswiwa podcast leswi nga ku endlekeni kusukela kwale ka police station break ins ku nga vi na nchumu like kona bekicela va yimanyana va rhasa ku wihi ku dlayiwa vanhu bekicela va rhasa ku wihi ku tshwa a basin ya masocha swi nga tiveki ku ndzi huma ku a swi kotekala swa ku fana sweswo podcast so leswi mhani la ku vula swona i ku ri a ni swi tivi ku ri ho fane hi cinca nhloko kumbe hi cinca ncila kumbe hi cinca miri mara swi tikomba ku train hi yoxe yi hume xiporweni a ni swi tivi kumbe ku swa nkola ku pekiwa train yintshwa henhla ka xiporo liyani yi susiwa yi scrapiwa because a swi kotakali ku ri va khoma National Assembly kwalaha va khoma ti-NCOP kwalayani mara ku hava na wun'we ku hi kombela ku va na report ya ku ti-sprinklers ti chekiwe rini ti-fire hydrant ta tirha hinkwato ti ready swi vula ku ri na union building hi ku vula ntiyiso a yi ready a yi protected ku lo protectiwa vo president hikuva vanhu lava va fambaka na vona va va ri kwala tlhelo mara na vona ni nga twa va ku a va tlele kumbe xana loko tshuka ku ndleke swin'wanyana leswi mi swi vulaka ntiyiso ku hi le xiphiqweni xikulukumba kambe van'wani va hehla ku ka timhaka to fana na tale palamende hambi sweswi xiviko xi nga vuleki ngopfu swona i timhaka ta ku vatirhi lava nga kwalaya a vohi voxe a va tsakangi a va tsakangi hi mhaka ya leswiya swa ti-overtime a ni ri vatirhi vo tala a ni tivi kumbexani hi mhaka ku mina na n'wina hi vatirhela mfumo vatirhi vo tala lava va tirhaku ka mfumo lava ku nga ri lava vo tirha va ri mathicara tinese na yini kambe tinese nga ri na ta khumbeka ku na leswiya swa ku i kuma i thoriwe kahle va kha va ku i ya hola 10,000 hi n'hweti ivi loko n'hweti yi hele ti kumeki hi hola va ma 30 40,000 50,000 loko ku va ku ya yini kuma ku i ti-overtime se mfumo sweswi wu le ku boheni swi swa muxaka walowa
ku nga vi na ti-overtime to ka ti nga twisiseki ku ndleka yini se vanhu vo tala lava va tirhaka va tolove a va maintain kumbe va veke vutomi bya vona hi timhaka ta timali ta ti-overtime kumbe swani loko na ha hetisa ni siyela n'wamabotete mina a no tlinga ku kumbe swani loko mfumo a wo ti tholela vanhu va voho swilo hinkwaswo leswi swi nga swa mfumo swi endla hi voho ku nga vi na ti-overtime because leswi endlaku ku vanhu va mfumo va lwela ti-overtime i ku ti-service provider leti endlaku ntirho wa ku fana na walowo ti kuma ti-overtime to tala botete kambe a hi ta yi tshikela siku rin'wanyana inkomu ni kona swona sana Vodniko, khensile swinene nkarhi wa n'wina khensile swinene Vodniko 015-297-1855 tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za taka leswi eka Shoprite u na matimba yo hlayisa na January Power Combo leyi katsaka 2 kilo ya Tastic Rice, 2 kilo ya chukera brown ra salad, 2.5 kilo ya Golden Cloud Cake Flour, 2.5 kilo ya White Star Maize Meal na 750 ml ya Sunfoil Sunflower Oil. Hinkwaswo hi 99. U na matimba yo hlayisa January leyi yi kumeka ku fikela hi ti 13 ta February ntsena eka Shoprite. Mixava le hansi leyi nga yi tshembaka minkarhi hinkwayo. Hey, papa vananga, swilo swa tika lembe leri hikwalaho ka COVID-19 kambe loko mo hetisela murhanga ni nga tsaka swinene. Eish tatanga wa tiva mhaka yo hetisa murhanga i norho wa mina kambe heyi swa ni tikela swilo swa durha. Xana mi ze mi nga ri gata va ka Timber City na banku leyi va ze va nga ni byela hi yona va khome swilo swo chipa va khome hinkwaswo leswi hi swi dingaka ku antswisa kaya ra hina swo fana na semende swa lwangu swa gezi swa plumbing pende ceiling na tifriji na switofu na hinkwaswo hi nga endla na loan evhengeleni hi hakela hi swintsongontsongo. Timber City va kumeka eThohoyandou na Makhado. Timber City, your project partner. Nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula Na khalanga pet Mathebula 015-297-1855 a hi ku timingiseri wa Munghana Lona FM ku na un'wana mingiseri la nhlekani minhlekani si ai riqingho leri ri tikomba ri na xiphiqo mingiseri wa Munghana Lona FM a ni tivi ku nga va xiphiqo xa koho ku ri yini kambe ke a hi ku timingiseri wa mail eka 015-297-1855 hi twa ku tlhelo ra wehe rin'wani ku nga va ku ri rihi leri u taka ha rona hi ndlela yoyoleyo ku na n'wana mingiseri laha mani hi twa ku yena angula a ku yini nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lona lembe lerintshwa botete yeso karotsi ameteka lembe hinkwaro ni nga ha ngheni a mi ni tsandzeni lembe lerintshwa le ka n'we mi ri yini n'we botete a ni lava ku ta khomanyana liya ya vana kurisiwa a vana kule swikutanyana ku na vatswari yes a ni tivi ku ni ta ku ni ve na nkateko kumbe ni ve na mpfumala nkateko a kuleni ka mehe a ni nga tshami na vatswari va mina vatswari va mehe va kumeka va ri joni yes up until loko se nkarhi va ya famba va nga ha kumeki joni mehe xa ni ta vula xona nkarhi wun'wani munhu wo ti decidela a ri ntsonga lo taniyani na swi twisisa swa ti-peer pressure and all of those stuff etlhela nkarhi wun'wani i ti endla swilo leswi va fanele nga swi endli mhaka ya vanghana lava i va ku i ri na vona so mara munhu ya hi yexe i dlina a decide ku i lava ku hanyisa ku yini loko sweswo ku la ta hlayela ku hala mi humaka kona loko mo la ta hlayanyana mi nyika vanhu lomu vana va nga kula vatswari va nga ri kona loni lama jarateni swa hlupha va ta ku byela ku ri ku a hi lavi vana la i ya va veka mutini wa mani loko i ta va kuma laha mi tshama kona nyika xikombiso mi va ku space a xi kona xa ku ri ku vana va ta tshama swa ha fana na mi va ta fika mi tlhela mi va lavela room mi ya va lavela kule na laha n'wana mi tshamaka na vona se swi dlina swi nga vinyana hi ndlela ya kahle hi ndlela yo yeleyo so it's one of those situation leti ti nga va ku ri ku I don't know how mara hi vona ku ri ku hi dila njhani na toho loko nkarhi u famba no ana ku pfumela ku ri ku vanhu kube n'we vantshwa swi mi tsandza njhani swilo leswi va bava va swi kota loko mo vutisa va bava va khale sweswi va ta mi byela ku mani yindlu ya Doran Kop mani ri na yindlu a kwihi wela a ni ri na yindlu kwihi ma swi vona hi mhaka ya yini hi mhaka ya ku a va swi twisisile ku a va teke xiboho xa ku
ni tili la joni ni tirha koho hi ndlela yaleyo sweswi lembe na lembe ku huma tiyindlu ta ti-RDP ku huma yini na ani ale leswi mi lavaka ku ya ka swona na swi twaka swi koho kambe xivutiso i ku n'wina va sweswi mi tsambhile leswi va bava na vakokwana va swi kota hi tsandza hi system ya le South Africa leyi nga talela hi corruption loko ya ka RDP ku na ti-RDP to tala ku na ti-RDP kun'wana kwala ni tshama kusuhi na koho kun'wana kwala loko ti-unoccupied a mi ku voni vona ka mi ku vona no mpetsula no vula ka a mi ku tivi timhaka ta mara ku na lavani va ku muma ku tirha ntimbani mantimbani va le ku volo titela na so n'wanuna ku tshama bye sweswo mingiseri mugana le famse sweswo mingiseri lwa imani sungula no hundza la ta ve isa mehlinda ka leswi nkani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga pet Mathebula sweswo mingiseri mugana lwa FM kulo sat minute ntlhanu ntsena ya ka mangu emisava ya awara ya n'wena nkosi na tizitha ku na mingiseri la enhlekani impela khalanga xikongomelo a hi ndhuma ay se miri yini n'we khalanga ni hlangana na juluka sithole lapha ndivyo inkomo sithole nka vo tala khalanga va ku heyi hi mhaka ku vatswari va siya a ni na swona ngopfu okay hi mhaka ku khalanga ku na vanhu vo tala va nga le makaya van'wani va tirhela kusuhana na le kaya va chayisa va vuya kaya mara hi kuma ku still vana va busy va le ku nyeni ka xihoko va dzaha timbangi khalanga sweswi a ni ri kaya ni voni mihlolo vana va gurupana 15 years 14 years hi voma 6 o'clock va biza kha va dzaha timbangi and vatswari va vana lava ku vulavula tisu khalanga a va ni joni va kona kwala kaya se swi vula ku xiphiqo i yini ya xiphiqo xi le ka hina vatswari hi ndlela yi xiphiqo khalanga xi le ka vatswari mhaka ku ani loko a ri n'wana wa mina khalanga loko ni vona kha endla swo huma ndleleni ni fanekele ni tshama yena hansi ni n'wi kombisa ku n'wananga ndlela leyi i nga yi teka a yi tshamisekanga hi mhaka ku vana lava bothete ku vulavula ntiyiso hi tshama na vona and then swi hi tsandza hi yini swilo leswi vatswari va vana lava bothete ku vulavula ntiyiso a va li joni va kwele makaya kule mara kuma vana va khome swibohlelana va ri kuneni ka mabyala va dzaha timbangi vatswari va vona va kona so xihoxo xi le ka hina vatswari ni byeleni ku ni pfuneni ku twisisa ku loko xihoxo xi ri ka hina vatswari i mhaka ya ku a hi endli yini kumbe i mhaka ya ku hi endla yini khalanga hi le ku zameni a ni vanhu i kuma ku vanhu a hi le ku faneni vhela na voho vana valava a va fani ku na lava va twisisaka loko munhu a kha va byela ku ndlela ya so a yi kahle ndlela ya so yi kahle vana valavo va ti endla sinda ra honyololo va nga la ku yingisa se lava ku thawula lava twisisaka a hi lava va twisisaka i ncini xi endlaku ku vana lava va twisisa i ncini xi endlaku ku vana lava nga twisisi bothete un'wana loko a beburiwa la misaveni ni nga miehleketo ya yena mi nga n'wi zama ku lava ku ta n'wi cinca bothete mara hi ku ri ku i miehleketo leyi a nga nyikiwa yona mi nge n'wi koti kambe van'wani swidyondzeki ve rin'wana loko a tswariwa a nga vi a ri na nchumu i fana na phepha loko ri nga tsaleriwangi nchumu se ko tsariwa swin'wana na swin'wana loko a kha a kula heyi bothete yaleyo bothete ku vulavula ntiyiso ne
n'wana un'wana i nga tshama yena hansi n'wi komba ku 1 2 3 a ku twisisa mara un'wana hayi a nga teki nchumu swi la ku n'wana loyi i tsandile mi kuma ku botpet mhaka hi mhaka ya vusweti a hi swona vatswari va na botpet va na timali mi teka mali mi nyika n'wana ku famba yona xikweleti mara fika a cinca a xava leswi a swi xavaka a tinwela a swi twisisanyana na mi twa nandhuli ka mali va zama vatswari botpet vo tsandzeka na mi twa papa nkheseli swinene hlayisekani la vandezia mi le vandezia ku hi hala mambidi hala amambidi kheseli papa cancer khenseni khalanga inkomo so something serom kana rona fm i tlhelo rin'wana leri ri tako n'we mi nga rhumela ti-voice notes na khana ti vona ta tlanga loko hi vuya mahungweni ya misava ti-voice notes to tola ti kota ku twa ku mi ri yini n'we ka vula vonelo ra un'wana na un'wana i vonelo ra yena ene mavonelo lama a ya nga vuli ku i ntiyiso leswi vanhu un'wana na un'wana a swi voha mavonelo i mavonelo se a nga va kha a swi vonisa sweswo munhu kambe swi nga ri ntiyiso ma vo mhaka kona se hi nge vuli ku hi mhaka ku mani i swi vonisa ku yini se swi vula ku yini a swi vuli swona kambe mhaka nkulu hi yo yaleyo mingisero munghana Rona FM ku ri mavonelo ya tama ya ri mavonelo kosi na dzita yimi kulunga ku lava ta hi byela mahungu lama ya nga hi tshembisa wona ku hi ta va kuma sweswi awara yan'we a hi yeneni ka yena hi ndlela leyi nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula. Njhani khalanga ni la ku hlamula ka mhaka leyi mi hi vulavulaka ya ku vatswari lava nga joni va fanele va tshama na vana va vona a swi olovi hi ndlela leyi mi swi vekisaka swona ka tika hale joni kombixani hi ta yi languta yale ku tika koloko ni ta mi nyika nkarhi wa ku va vulavula i mani hi amukela buti Ruzan Ludere vona matsalani wa ANC Vembe region hi ndlela yaleyo hi bula na vona hi twa hi timhaka leti ya ti khumbaku khale kumbe SG lava nga yimisiwa entirhweni hi ndlela yeleyo tatani Ludere i nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlekani na cancer pet khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene a cancer swinene a ni chuhile mani muhumelerisi va kha hey a vete vatata ni vona vele kuteni mina kumbexani ku nghene swin'wana la a hi languteni you released a statement that you were directing to Ward 8 if I'm not mistaken mi nga hi byela kahle statement lexi xi khumbaku suspended ANC secretary general xi ri yini sorry I beg your pardon. No, I wanted you to outline what you wrote in that statement to our listeners. Leshishi Kumbako Ward 8, if I'm not mistaken. Yeah. No, yesterday we came across an invite of an activity that was supposed to happen today in Ward 8 Sumbandira branch under Musina sub-region. And one of the people who were poised to attend was the Secretary General of the ANC. And you'll remember that last year in May, the ANC took a decision to suspend the SG, and one of the conditions was that he is not going to attend to organizational activities or represent the movement anywhere. And it is against that background that we had to write to the branch to say what they are doing is inconsistent with the constitution of the ANC, because the ANC is a unitary organization and there is democratic centralism. So once a decision is taken by a higher structure, all structures must abide by that decision. And therefore, it would be out of order for Ward 8 to host the SG of the ANC because he is suspended. So what is this? Is this a manifestation of ill discipline? Had it been implemented, it would have been ill discipline, and we were going to have to move and start with disciplinary processes. You know, one thing that we do not want to see in the ANC at this point is unnecessary commotion and concentrate on burning issues of service delivery. So we spoke to the branch, they listened to our counseling, and they cancelled their activity. And did they give you their own perspective, or did they outline that they did not understand the decision by the NEC as stipulated in May?
we took it upon ourselves to restate the decision of the NEC. We told them that this is what the NEC says, and that must take precedence. Nobody is allowed to host or to invite the SG of the ANC, because you see, the SG, suspended as he is still an SG of the ANC. He cannot take leave from his position. So anywhere he goes in the structures of the ANC, he is still the SG of the ANC, but he is suspended. That is why, if you look at the leadership of the ANC, the collective now, you do not have somebody elected as an SG, because we have one SG who is Makashul. So because he's suspended, he is not allowed to attend to organizational activities, though he remains the SG of the ANC. We made them understand that particular fact, and we're happy that they heeded our call. Heeding the call, meaning that the event will take place without the SG, or the event itself has since been cancelled? The event itself has been cancelled. All right. And what will be your parting message to other branches in Vembe regarding who to invite as and when they celebrate the 110th anniversary of the ANC? We call on all branches of the ANC to make sure that they internalize and understand the resolutions of the ANC. Decisions of the ANC is ill-discipline, and we will never be scared to charge people who are ill-disciplined. We want a united African National Congress which is focused on ensuring that we give our people quality services. That is what I can say to our branches. All right. Tatan Luder, ken sir sunene nkaro ngwena kutia ko engeta. Na mena ken. Inkom. Inkulukumba Rudzani Luder. Ba tsalela kumbe ba vulavula kusuka aka ANC yele Vembe. Anda kaloko kutsariwe papila leri ri kongomisiwe ka Ward 8 branch ya kumbe va yivitana sub region ya African National Congress a Sumbandila andanyana ka Musina, laha a ku languteriwe leswaku matsalani general wa ANC laha nga yimisiwa ntirhweni kulukumba Makhashula a ta fane a bula na vona eka siku ra namuntlha hi migingiriko mitatsundzuka ra African National Congress ri ku endleni ka migingiriko yo tala yo hambanahambana ku ya hi swifundza na swifundzatsongo ku ri ku tlangela malembe ya vudzana na 10 hi ndlela leyi se va kombisa timhaka ta matshamelo ya swilo sweswiwani i ku kulukumba Makhashula va nge pfumeleriwi ku va va vulavula ka tinhlengelo ta ntiyi kumbe tihi leti ti nga ta vandla ra African National Congress tanihileswi va yimisiweke entirhweni. Kasi yin'wana mhaka i tiyisisa mhaka leyi ya ku ri va ha ri matsalani general wa ANC vo lo yimisiwa entirhweni, hi yo mhaka yi nga ha vi top 6 se yi tala ku vitaniwa top 5 hi ndlela yoleyo. Leswi a va ringetaka ku a va kha va basisa swona inkulukumba Rudzani Ludere i vona i va ANC Vembe region hi ndlela yoleyo. 015297185 mahungu ya tele yimani ta tlhela ka nkulukumba loyi a hi twa ku i ri a swi olovi ku ya hi ndlela leyi ni yi vurisaka swona hi ndlela yihi, kambe sweswo hinkwaswo ndaka leswi xikomelo anduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. Njhani khalanga, ni lava ku hlamula ka mhaka leyi mi hi vulavulaka ya ku vatswari lava nga joni va fanele va tshama na vana va vona. A swi olovi hi ndlela leyi mi swi vekisaka swona, ka tika hale joni a swi fani na ku hala makaya lani swi le ku tikeni swilo. Tirhente teti mi ti vulaka ku ri why munhu a nga zami ku ri a hira tiroom timbirhi a kota ku tshama na vana va yena, swilo swa durha la joni, mali a yo va kona, swi lava ngopfu ku tirha kaya ku tlula ku tirha. kasi a mi viri ku tirheni mi ri 2 ni vula ku ri ngamuna anti enhlikani botpet na ku hlamula ka leya vana leyi hina vatswari hi onha vana hi ndlela ya Zambia ku ni nga n'wi xaveli timpahla ta khisimusi u lava ku ya ti xavela. Hi mina loyi a ni teka 5,000 n'wana tlaka ni expecta ku ta xava swiambalo swa 5,000 ku ta ya xava swidzidziharisi.
mina ni kumeka ngopfu a Gauteng na swi vona swo tala ku vana lava va spoila mina ni tshama la vana va mina va tshama kona ni kota ku pfuka ni n'wi vona ni tlela ni n'wi vonile loko ri ni tshama loko ni ri Limpopo le Limpopo loko ni ri Gauteng mara ni tshama ni veke tihlo se ni vula ku hina vatswari vana va hina ha va spoila hi va nyika timali to tala to dya xikolweni ti va ti tele ti va ti ri overload timali leti hi ti nyikaka vana hi botpet that's why va endla sweswi Nghenelela FM u tiyimiserile ku haxa minongonoko na miburisano leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Nghenelela FM kumbe vatirhi va xitichi lexi hi DP man swivutiso swa n'wina swi kahle swinene man mhaka ku hayi ni yi hlamula hi ndlela leyi i timhaka ta ku loko mo siya nsati kaya i nandzu loko mutana nsati hala joni i nandzu why na a kaya loko mo siya nsati mi ta siyela vafana lava va le kaya a va lunghangi se that's why mi kuma ku no loko hi ri ku hluphekeni kwala hi hlupheka ko hi fostera ku vavasati va hina a va ti hi vana vona because loko wo va siya muti wa onhaka straight wa fa muti mi wa fa swa onha swifanta swi le kaya loko futhi a swi la ku twa nchumu loko mi siye nsati man mi ta kuma onhakeni man swi nghena hi ku rhandza swi huma hi ku rhandza kwala ku nga muti wa n'wina se mi twa hi nga ku swi kahle ku hluphekiwa na vona vana na vavasati va hina ku hala joni hi ri na vona hi swi vona hi kha hi nga rivali ku va hi nyika vana va hina milawu leyinene ekaya inkomu xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula enhlekani khalanga leswaku president Ramaphosa a huma le a libowa khomu ko va xinyajo lexi ya khalanga why ni ku i xinyajo byelani mina khalanga loko swilo leswi a swo endliwa a KwaZulu-Natal a ta va a humile byelani mina sweswo a ta va a humile na a nga ta huma hi ku ingaku ku na ku tekela rixaka rin'wana hansi Ramaphosa ku lona ntiyiso i president mara rixaka ra ka vona hala timinister ti humaka kona vanhu va ku ni va tekela hansi loko no tlhela nyana ndzhaku swintsongo khalanga loko mo cheka na vuhosi bya Mapedi khalanga va lovele hi hosi ya vona khalanga na ku yi lahliwa ku hala munhu a nga swi ta ku yi lahliwile mara yin'wana loko hosi yi lahliwa khalanga ya Mazulu khalanga na a ra ha fambafambi nkarhi ya kona va ku ve ri nge fambi ka hava na memorial service ya hosi i ku huma ndlela leswi swo khalanga a ringete ku ringanisa swilo man kambe ku nge vi ntiyiso mingisero wa mina a ni ngo ku nikiwe na swivangelo ku hikokwalaho ka yini president va humile laha vete nhlengeletano leyi a yi nga landzeleli swilaveko leswi lavekaka loko ku ri na timhaka ta COVID-19 enhlekani botpet na vaxumi mingiseri wa n'wina wo sungula ni yimi na yena botpet tithavhene kanyingi to tala ti va ti akeriwe kule na switandi i va se loko vanhu va lava switandi botpet ku nga ri ha tindhawu va ya va swi langa kwale kusuhi na tithavhene i va switandi swi vhe swipandiwa botpet se switandi hi swo swi landzaka tithavhene swi va kusuhi na tithavhene vanhu vo va ya ku va panda switandi kusuhi na tithavhene botpet wa hemba mingiseri wo sungula inkomu kambe hambi wa hemba hambi vulavula ntiyiso kambe hikokwalaho ka yini loko ku ri se ku pandiwe switandi a ni thavhene a yi fanele yi rhurha swi vula ku ndhawu yaleyo na makunguhata leya ku a ya fambi kahle hi ku loko mi kunguhata mi fanele mi va na pulani ya ku okay tlhelo leriwani i tlhelo ra mabindzu tlhelo leriwani i tlhelo ra yiniyini tlhelo leriwani i tlhelo ra tifeme leriwani a swi ngo to pfuvapfuvana loko ze swi pfuvapfuvana swi vula ku makunguhata leya koho hayi koho a ya kahle kumbe na hemba swiyimo swa hina swi fani khalanga ni nga mi nyika xikombiso na hi mintirho a kaya ku na munhu loyi a tirhaku ni hlayisa mutswari ni na nsati na nsati hi tirha a restaurant hi hola hi 40 night loko hi hlanganisa total ya muholo wa hina 40 night yaleyo hi nga pfumela ku yi nyika 6,000 or 5,000 depending ka ti-position na ku munhu i ngheni nkarhi wo leha ku fika kwihi siku rero ivi ni fanele ni yisa mali kaya ni fanele ni hakela rente ene mi nga rivali ku ri vana lava malembe ya vona ma hambana ni nge teki n'wana khalanga wa 7 years ni ta tshama na yena a rhumini ni ri na mutswari wa yena wa xisati ni nge koti ku ni pfuna mani kaya
ni kha ni fanele ni ta n'wi hakela na xikolo haleni ku tindhawu leti tshamaka tona lomu joni ta hambana kun'wana va ta fika va mi byela va ku kumbe mi languta mi kuma ku la ku n'wana lomu la a nghena kona xikolo la nga na ririmi ra manana ri nga ra Xitsonga la mi nga kona a ri kona i fanele a khandziya loko a ya xikolweni so swiyimo leswi swi tele swo hambanahambana khalanga swi endlaku ku vana hi va hi kha hi nga tshami na vona tanihi vatswari hayi ku a hi swi lavi ni nga ali ku va nga va ri kona lava va cukumetaka vana mara a hi hinkwenu va kona va swi lavaka ku va kona va nga swi laveki swiyimo swo hambana khalanga inkomu nimetweni mingisero wa me 21 minutes ntsena kubela wara ya 13 hawu le kusuhi no chayiso ongola ri nghenaka sweswi i ku mbulavulo wa ku pfula huvo yo endla milawu kumbe wa palamende wa lembe na lembe lowu talaka ku endliwa hikokwalaho ka ku va ku tshwe muako luwa wu ta endliwa eholweni ya vaaki ya Cape Town hi n'hweti yaleya ya nyenyenyana kambe ke ku na mingiseri la layinini leyiwani i nhlekani ahe kunjani Bootpret? Hello? Aye. Ninjani papa? Epfukile mjani? Epfukile. Loko wa ku hatsakela ku chayisa mi tsakela ku aku ve ni vulavula na we moyeni. Bootpret a ri nghena ka nhlokomhaka ne. Hello? Hello Bootpret. Na mitu. Na ku yangula ka mhaka leya ya vatswari Bootpret ya ku hi siya vana kaya ende na ku ve n'wana a huma ndleleni ko a tshama na mhani na papa a ku ve u siye n'wana kaya swi na xivangelo xa ku n'wana ku fana a phuza mabyala ku fana a endla swilo swa ku huma ndleleni kwa u yo msiya ri yexe u mu siye na kokwani kumbe u mu siye na mhaninkulu kumbe u mu siye na vamalume vanhu lava fanelaka va mu nyika muthetho loko a ri swa ku i n'wana loyi a lavaka ku yingisela loko za a hluleka ku yingisela malume a hluleka ku yingisela kokwani xikongomelo xa ku hambi hi mehe ni nga mhani wa yena kumbe ni nga bava wa yena a ta mani a nga ni twi se leswiya swa ku n'wana phuza mabyala hi mhaka ku hi va siyiwe kaya hina vambava na mhani hi ta ku tirheni hi vona ku nga ri ntiyiso nimetweni papa I can't 015-297-1855 twana naloyi mhaka leya mabyala leyiwa ya vana lavatsongo ya vava yi all over mastim mi kuma n'wana ntsanana mani n'wana wo ma 12 15 u le ku nweka byala ene lava tithavela va va pfumelela va nghena sweswi mi swi vulaka 14 sin tshama kusuhana kona na swi tiva always mi kuma ku tele lani mani va tlakula na ti-cooler box sweswi ku nga na leswiya va ngo emabunu ku na ku babunu leswaku robaroba mabunu hi timali ta vuxisi mi kuma xi ri na mali yo tala ngopfu mi kuma xi khomi vo ma 8000 n'wana wa 15 years Bootpret swilo sweswo swi humelela swinene ende yini mina ni ri problem ya yini hi hina vatswari naswona hi hina vatswari problem ngopfu vana lavatsongo va le ku onhakeni swinene South Africa yi le ku onhakeni swinene a ni ri na AK boto a hembe kwala ka ndani mina ri xiphiqo hi vatswari xiphiqo xi na lava 1 lava nyikaka tilangsese kana va landzelerisa loko va nyike tilangsese na ku le ku landzeleriweni milawu 2 xiphiqo xi na lava xavisaka byala va rhangisaka timhaka ta ku lava mali ivi va xavisela na vana byala ni vula loko wo va yi ri na muako ku xavisiwa byala i jikajika kwalaya i vona swihlangi ivi nga ri na xiphiqo na swona swi vula yini se hi nga se nghenisa vatswari a hi languteni ku loyi a xavisaka byala a rhangisaka timhaka ta mali a nga ri na mhaka ku vana lava ku endleka yini laha nyikaku tilangisese a nga languti ku kumbe ku letela lava va kumaka tilangisese leti ku n'wina mi nga na tilangisese tivani ku byala lebyi a byi xaviseriwi vana na yini hi ta teka tilangisese toleto ivi kota ku taka vatswari ivi hi ta taka muganga hi ku loko muganga mo vilela mi ri muganga kwalani mi ku ka Mathebula va xavisa byala na koho va xavisela swihlangi swi nga hetelela swi teka xiboho xa ku va ku hetelela ku ta tekiwa ku ta pfariwa ndhawu yeleyo kumbe ku tekiwa langisese ya kwala ku xavisiwa ku byala swin'wana swa leswi kumbexana hi fanele hi swi languta swoleswo miseri wa mina va ri ku na un'wana layini leyi i nhlekani aye Bootpret njhani buti wa mina hi pfukeli n'wina minjhani hi pfukeni mani a khensa Bootpret mavonelo ya mina ka mhaka leya Tsotsi Bootpret yes ni rhanga ni vula marito lamawa
ni ta ku xikhale xi fambini botpet ni yima na n'wina kwala na mina ni munhu wo yima na van'wani mara n'we kwala ni yima na n'wina xikhale xi fambini xi fambini botpet khale tithavheni a ti ri kona ti-bottle store a kwahala switandini mara hikuva vatswari a va hi chavisa khale a hi chava ku tshunela laha loko a wo tshunela i ya teka switsotsi a xi ta vuya xitaka botpet a xi ta vuya xitaka botpet na loko ko tshika i nyamalarini ku ze ku ji a wo swi tiva ku xi ta vuya xitaka xin'wani hi na vatswari botpet a hoxa xandla yima ni mi byela lexiwa hi ti-3 ta December hi nga tshuka ka yona yes a ni yimele n'wana wa hahani a xikolweni a nga mudyondzisi kwala joni kwala yes a hi faneke hi ya kaya a ku ri na swa graduation graduation a ku ri graduation ile hansi a ka va grade R a ku ya fika ka grade 7 so ku hume mali yin'wani na xihlangi xin'wani na xo a xi ri ka va grade 7 ni tshame movheni ni se xi ri mama loko hi fika kaya ni ta fika mi ni kwapela thikithi laha swi ri xihlangi lexi toloverini ku yini ku xavela mutswari loyi ya ka tika naswona loko hina hi na vatswari lava hi hoxa xandla ka mhaka ya switsotsi ka vana na me twa pote khale a biwa botpet a va nga ta hambi lahla timbuti a vo nga hi hlupha a vo hi chavisa ku hi ta kula hi ololokini ku loko no nghena laha mawa yi ta fika yi ni ba kaya mara masiku lawa botpet a swa ha ri kona na me twini pote ni khensini botpet a mi hlangana na kulani la Pitori la botkulani hlayisekani vana ku hela ka vhiki lokunene ni khensini botpet inkomo I can sweswo mingisero mukala lone FM makomba ndlela nteri nongonoko lowu a humelerisiwe hi tinyiko Morgan Shivambu swo vula ntsena ku mina ni huma so hi ta hlangana ku ri khale munduku hayi minduku hayikho hey minduku hey minduku mingeni hey minduku minduku tani nga ri kona nongono ta va ni ri kona kambe hi musumbunuku ta va hi kha hi yisa mahlweni nongonoko wa hina wa Afrika wa vulavula kwala ka Munghana Lonene FM hi manga weti nkarhi mingisero Munghana Lonene FM a mulakela DJ Matt i kwala namuntlha DJ na ngona i khome na leswi lava ku mitlangela swona ina mix tani tolovelo ya DJ but battery loko ni hava ni dlele pe yiko ni no metiva ku ina mix bara wo sungula ukona wo sungula le mere makete hey o ta na mhlangano ko le besira ri le be mali se say la ku tela ba Valentine's Day yeah se ya kama Valentine's Day suka kwala ni Good Friday suka kwala ni Mother's Day kasi kama Valentine's Day biga kasi kaso ti biga mukata kaso sa ko ni rivela ku byela siku rin'wana siku leri ni ri Cork nhlangano na nkulukumba Hendrik Mawaso un'wana wa vayingiseri va hina va ri hayi loko Afrika wa vulavula na dzumba na mina swi fikile hayi va tshika swilo hinkwaswo ni chava ku va vutisa ka leswi n'wana ku hayi a mi nga ni katsi ka sweswo a ni ri va vula leswi va vulaka swona va vulaka swona a vile swikomba va hi hembela mara a va hembi vanhu va kulumba va hembi a va se va ku ni ku vutisa wehe ku hi ku ve ri vona i va ka chaka se va ku we wa swi tiva ku chakaza leyi huma kwihi chakaza George Bavuru ni vone na movha yin'wana yi tsarisiwe sweswo ya ku chakaza se mina hawu chakaza va ku hile chakaza 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 hayi libeni yi swa ku yi ti teka yi ti twaka yi ti tlatlalatile ka mavisiritani hayi ani bete ni nga ha ngeti leswi swo ya a Cork ni nga va byeli na me a na ma swi nga ni khomangi kahle tirobot ta ti vonile ku ti tirha u ti vonile mara ku pfa ku va na load shedding so hi to swi tshika ta tirha avana vazamini a swi mara swi fani nje a yi fani na muroho ke fani se handle ka mix uri namuntlha ni ya Orkant ni ya USA andzandzeni xiyitsa lexi xi dyondzile
kambe te khome swidyondzo a redke yi mameni ku mahungu a ya heri ku hela